Doon siyam ka. Ano man? Pagpalit ito tuba kay bastil lang. Lamiyas tuba na ako. Diyan me. Unsa na? Kay naduwa ko. Bawal sa tak. Unsa man ang imong gi... Kanang gidua-dua ni mo ha? Mainom ba na? Ha? ML. Mainom ba na? Ha? Kanang tuba. Naduwa na. Mainom! Ha? Basta? Naduwa. Mas papa. Uy. Me. Oh, diyan yung ganun. Tama kwartaan eh. Mga kwarta! Unsaon man ako magpalit ane? Mo ganit, sugod karon magtuon kag palit og tuba nga way kwarta-kwarta. Grabe. Oh, kana. Unsaon man ako magpalit ani wa may kwarta? Nanya. Naaway tuba ana ya. Naman pero di utang. Wa ra ba ko kwarta ya? Anang gingon lang sa papa nga mo palit og tuba na wa man ko kwarta yatag. May mo na dog, ina yung papa kay nagtuba na, way tuba-tuba. Saon ay nako ah. Gusyo mo ni dog. Di man pwede utang. Pa. Ang gingon sa tindiro na namaligya og tuba ilanong net. Oh, nga naman. Pagtuon sunod inom nya way tuba-tuba. Unsa? Tay. Dili sinabunag daw ni. Ay! Buna!